Yang tama kaunu kasalanan Moses sa kapaya tayo kusilit 40 years marami ginaya na chapsin Yawan waray na walay ra ilang chode it's only maybe one day as well pa yawan waray na ba ang so matangkis na ra cross Jordan the alang na promised land Pagkaray pa ang sa siyarmas na kasi pagkatakaon rano ewiyahan mao ang sas mo ewiyaw pilipilaw ang sas as well we are bayawan waray makito sang ka ang so di magpagkataon mo takyan rin kauno just right there to kamol to anitin kapay niyo ulit na yakit mo sang pa pamewi asas aksasi na swem torisas Keswaya kanan Mr. Malkin maybe make new year time about Kerala again get out from your comfort zone to get into a bait zone pagkakana nila kaya takkapain zone mama ke pa oh mama ke nimle kapag pagkakana nila man more than 40 years na designate ni Israel pa kanina raswa kamela na kaun makare after somebody and just wire karakter we are man na utang kanelin kapamedesek sasial mas pa we are papa men rera siya so kaya pa gibugas as we ba back town na utang na kanelin na town to anso palelin kay hinalitir tama ke pinita town orano kenuna we bin pakenge tipit Erasi ayang lil promised land. Irat kaunu suaba. Kumagay na the promised land is right there. So irala the mountain maras kewi. Mo na raga settle down. Metesa kinesa sin no. Esa sin no rin ang masiran. We always go down and up every day. We cannot go straight. Metesa and Israel erali la promised land. Iraswege alu rere kagay lil. Irawia karo bi na usan huk me eube iraw maunang rime armadiste so lan so de just walk up kapang regalo pa ma melaw wa ganen kuliti so waraga e ganen accomplish mawin mewi tabak sasir masama megis megisway services sajana to Water ranu wani mo open. The journey begins in your life today. If you want to change, you have to choose God. Melala, ang ingay. Ngayon siya wala mo pa ngayon utang at sa pagkataki with mas. Sa aling kalangan hindi man ay post. Hindi kapelang ngayon nanay. Siya pinayado lalo. Ama. Eswek ke kapangenel ini open kake wato ngai kasangay ngai na tatagon ngai ganin mo tamo maside putiwe de sa pagi masanen tong mama ama eswe patok isi mau tamang eswe na nato meme Sesuai tetapi kau mengenai pengesuai kanan tawasan kita sekurang tiwai remain pelok. Sangnya kami ada ke? Mereka sesuai kepada kita. He set them cells free. Someone worries me siang in mass as soul. Tapi tidak bila orang itu Filipin mau we remas. Yang ini makasih pagkatakaon pa lalo mo pa keswel pagkatata kagay extok pa o kagay pagkatata songkarasin mawi pa esasin mo uya ende pa anso gibe sewang mariti kakilai ba ni kaya ta uya lat pato pa mak kesolala ta usebta praise kauno kiki tala maawon ta so umala ta sosola kaya mur Kami yang berkamar Sumpah sekali sang rekam. Tapi at that time, you have to have faith. Kami ada stay there. Karena Joshua, Peter, kaum kos.
Pilipino, pasangin. Kami mission ko set isang murinan Moses men ato dalil na promise nen. Songkaras na taon ka pa yun. Kabarano ba? Umasi na Pilipino. Ngayon mawala yung masi ba? Pilipino mo ini Pilipino mawala ang nanasas mo. Kabangay ba ngayon yung wasagis men? Ngayon kamera lang ba? Yang ngayon yan nga ito nagawatan kasalit hiway. Kamatalela sa sigusan kawit sa kalangan. Sa kalangan kumasyunod, wala.